Deharana baliras anggur si meramis buahna, ibas rumahna. Dengan anakna baliras tunas batang zaitun, isekelewet mejana. Tuhan masuk umatnya, alu tua dengan sangat. Bagaimana pasuk Tuhan, pan pergulangan si malang kepa Tuhan. Tuhan si masuk kami Sion nari, bera idah nu kesangapan Jerusalem, segedang umur galundu. Tuhan masuk umatnya, alu tua dengan sangat. Jawirlah kam betua, maka sempat indah nu kampu-kampu nu. Damelah si kerajaan Israel. Tuhan masuk umatnya, alu tua dengan sangat. Haleluya, haleluya. Adi si kelang-kelangan kita, di bataringan di tengah-tengah. Jana kekelangan aja disertai tengah-tengah waktu. Haleluya, haleluya. Damenu Tuhan menemani kam kerina. Enda berita si Maria rikutkan Markus. Reh piga-piga kalak Parisi atenan cobai Yesus. Isungkunna Yesus nina rikutkan undang-undang agamanta, bancikin sekala perbulangan ngulihkan daharana, katakanlah menkam. Ijabab Yesus alu penungkunan kanina, undang-undang si kuga kin nggoy bereken Musa man bandu. Ngaloi kala ndai nina, adi Musa iberena sekalak dilaki ngulihkan daharana alu erbahan surat mulih. Nina Yesus man kala ndai perbahan kam la terajarkan, maka isuratkan Musa undang-undangnya man bandu. Tapi mula-mulana ijadikan doni endah, ijepe nggoy katakan, dibata jadikan manusia dilaki ras diberu. Maka sekalak dilaki harus nadingkan bapa ras nande, resada ras daharana, jana si dua kalak endah, enggo jadi sada. Maka lanai bo iya dua tapi sadang. Sebabna si enggo pesadakan di bata, lanai banci isi rangken manusia. Kenca Yesus rasa ajar-ajarna enggo kase i rumah, isungkun ajar-ajar ia karena si ikata kenandai. Nina Yesus man ajar-ajarna, kalak si ngulihkan daharana, jenari erja buka ia ras diberusi deban, dilakindai erlua-lua nandangin daharanae. Bagepe sekala dahara sinadingkan perbulangenna, jana erja buka ia ras dilaki si deban, ia pe erlua-luang.
Litme piga-piga kalak maba anak-anak man Yesus. Athena gelah anak-anak pasu-pasu Yesus. Tapi merawa ajar-ajarna man kala endai. Sangaidah Yesus merawa ia man ajar-ajarna nina. Pelepas anak-anak rehendahi aku. Olam bati ia sebab kalak sebagai ngekap empuna kini rajaan di bata. Ingatlah katangku enda. Ise silanggit ngaloken kini rajaan di bata bagi sekalak anak-anak. Kalak sebagai labo pagi bengket kubas kini rajaan di batai. Jenari idakepna anak-anak sekalak-sekalak ita makena tanah kubabona janah ipas-pasuna. Bagenda me berita si Maria yang Tuhan. Jabu si ersada. Kesetiaan di batah man umatna rusuri cidahkan erkitaikan kesetiaan dahara ras perbulangan ibas sada jabu. Kesetiaan enda me sada tanda kerehen di batah. Maka sekalak dilaki arus nadingken bapa nandena ersada ras daharana jana si dua kalak enda labo dua tapi enggo jadi sada. Bapa nande senina ras turang. Ibas sada kutah lit sada jabu simbaru. Ibas jabu enda lit dua anak dilaki ras diberu. Jabu enda sada jabu sirukun. Maka ibas sada masa lit terjadi masalah. Karena bapa ras nandendai lengabanci erdame maka erwari ras erbulan-bulan keluarga ndai ibas perubatan. Karena latahan ibas situasi bagai maka lit rencana bapa i rumah maba masalah enda ku pengadilan. Maka ibas pengadilan rati hakim duana. Maka sehku keputusan perceraian. Maka nina hakim dai nungkun duana. Adi enggo bulat ukurdu simulihen dage dua anak enda pe harus pilihna ikut nandena ia entah ikut bapana. Maka nina sigalang aku ikut nande. Bagaikan nina sikitik aku pe ikut nande. Maka nina bapak endai sedekah enda keluarga rukun nge kami berbahan lit sitik masalah maka rubati. Asa gundari pe tetap ngeukur kami ras jana aku pe ikut nge aku man nande. Maka la surung keluarga ndai simulia. Senina ras turang ibas gelar Tuhanta Yesus Kristus. Ogen warisi sendah cidahkan man bantah karena dilo-dilo jadi kalak Katolik si cindahkan keleng ate di bata. Terlebih ibas keluarga si ersada. Ibas ogen si pemenah kitab Keluaran ipeseh man bantah karena ibereken Yesus sekala diberu sinampati dilaki. Maka sangat tunduh dilaki ndai ibuat dibata sada tulan rang-rangna jenari itutupna ka alu jukut. Ijadikanna sekalak diberu. Maka nina manusia ndai endang maka enggo payo tulanna ibas tulanku jana jukutna ibas jukutku nari. Maka ikatakan diberu sebab ia ibuat ibas dilaki nari. Kesetiaan entah pe pertetap sekalak dilaki ras diberu ipersada ibas tanda kerehen di bata i tengah-tengah umatna. Ikatakan sakramen perkawinan. Endama sini peseh Yesus ibas pengajaran karena ngulihkan dahara. Rekalak Farisi Athena cubai Yesus janah nungkun ia bancikin sekalak perbulangan ngulihkan dahara. Lai katakan Yesus banci entah lang.
Maka nungkun Yesus kai sini peseh ibas kitab Musa. Maka nina kalak Farisindai ngaloisa. Iberena nge sekalak dilaki ngulih kendaharana alu erbahan surat mulih. Iberekan Yesus nge izin guna ngulih kendahara lang. Ikatakan Yesus ugasi tuhuna perubahan kam lang terajarkan. Maka isuratkan Musa undang-undang eman bandu. Sebab guna sie itadingken dilaki nande ras papana jana ersada ras daharana jana si dua kalak enda lanai bo ia dua tapi sada. Senina ras turang. Ogen warisi sendah ngingetkan kita kerina. Kam si inggo ngalokan sakramen tumbuk erjabu, entah pekam si ersikap ngalokan sakramen enda. Uga keleng ate dibata mereken pasu-pasuna ibas pertetap, entah pe kesetiaan perbulangan ras dahara. Sakramen tumbuk erjabu ibas gerejanta bersifat monogami janah later sirai. Kai ertina monogami. Monogami ertina hubungan sada dilaki ras sada diberu. Maka lalit istilah poligami entah pe poliandri. Enterem istri entah pe enterem suamina. Sifat si beduakan eme later sirang. Sakramen tumbuk erjabu eme pasangan sehidup semati. Lalit kaipe alasan ibas perjabun si erbahan sada keluarga jadi sirang. Seakatan sirang karena kematian. Komitmen pertetapan perbulangan ras daharana ibas sakramen tumbuk erjabu eme sekedang geluh. Senina ras turang mari dage si pindo pasu-pasman di bata. Gelah kerina keluarga entah ipasu-pasu di bata. Ibreken pertetap man bapa ras nande i rumah. Gelah setia ibas geluhna. Gelah setia ibas keluarga. Guna ngajari kini teken ibas keluarga. Mari si totoken kerina keluarga-keluarga Katolik. Gelah gejapkan kerhendi bata ibas rumahna perkiteken ngalokan sakramen tumbuk erjabu. Janah si totoken ka kerina sing nguda-nguda ras anak perana ibas gerejanta. Gelah ipesikapna dirina lako ngalokan sakramen enda ibas tutus ate. Maka perkiteken sienda kerina si gejapkan reh bagesna keleng ate di bata. Si pesada kita kerina ibas kekelengenna. Janah rebagesna si gejapkan kerehen di bata ibas keluarganta kerina. Brambra. Amin.